E haere tonu ana ngā kōrero o Te Tiriti o Waitangi. Sometimes we as Māori don't realise we are the walking example of Te Tiriti. Ki te hui taumata o Te Wehengarua. Who knows what the 3 Ps are at the moment? Participation, protection and partnership, yep. It's very intense. It's very intense, and our people, our Te Wehengarua members, come very prepared. The ability to kōrero on the floor, Te Reo Māori, they come with a clear mind on what they want. And especially in a new political, socio-economic landscape, there's a lot that comes out. They also get to show their vulnerability as well, but their strength from within. And Te Tiriti is really important to Te Wehengarua especially. I ahu mai ko Te Wehengarua i te tau 1955 mārua. A ko huri te tai i nei ki te taho o te kāhui mā tā rātou kahaū ki te tiriti o Waitangi. Ne ke atu i enei tau rua te kau, ko pupuri tonu rātou i ngā kaupapa e whakakaha ake i te tiriti, pēnei i ngā pūtea mō ngā kaiako Māori me ngā rā whakamāmā mo te kapahaka. The Wehengarua made deliberate actions, actually from an early time, since the 1980s, about advancing and affirming Te Tiriti. I think the first thing is our boards and our principals and our schools got to inform themselves around those possibilities in our collective. Is there money for our kaiako to go to kapahaka regionals, kapahaka nationals, ngā manu kōrero regionals, ngā manu kōrero nationals, and what pūtea there is out there for them. I pahemo i tētahi mōtini kia whakaūri i ngā rauemi o Te Wehengarua. Kua roa nei tēnei māngai no Te Kāhui Mana Motuhake a Valelea te wao e tāre ana. All those in favour of those 2 recs say aye. Aye. Against, abstentions, that is carried. He taonga te reo, i ahu mai tērā taonga no tua whakarere. O tērā koina te tahi o ngā taonga kia manakitia, kia koro waihia, kia tiaki i enei momo kaupapa o te tiriti o Waitangi. Nā reira, me whai whakaro matua tātai o Te Wehengarua kia tuhi ai i ngā kōrero i ngā reo erua. Kia tui ia i te honungatanga o ngā tangata whenua o tira ki ngā tangata tiriti. Hei tā te tumuaki o Te Wehengarua a Chris Abercrombie, mā tēnei whakataunga ka koke whakamua tōna rahi. I think that's really important to note is that it's a continuous journey for us, and actually in education in general. We were talking last night about, 10, 15 years ago, we wouldn't have been even having these conversations. Me anga whakamua tatai ki te angitūtanga o tēnei o tā tātai kaupapa, he taonga te reo. Ko matu te hui ahurei nei, a ko te mana ko ia kia whakamanahia enei kaiako i te tiriti o Waitangi me Te Reo Māori i roto i a rātou mahikura. Shakayla Andrews Alapaki, Tahu News.